Ek bid 'n jaar lank vir my 2 seuns, dat ons dit mag bywoon. Wat Cassie gesê het, hier is my 2 seuns. Die wonder van God se genade is dat I grew up without a father and I grew up with a secret. And I think my mother could have been either raped or something, but my family kept my father a secret. Gisteraand het ek so geniet want ek was self in die weermag. hy ons te lief het om ons te los soos wat ons is. It's my mother and my mother cursed me. En dit was vir my so mooi op die pad wat hy my gevat het van die slangetjies en die leertjies want ek was op 'n stadium ook daar. I think I've done everything in my life. I've done drugs. Ek dink my belewenis van gisteraand en die konferensie tot nou toe is een van En deur die genade van die Here het hy my siel gered. wanneer ons kom met 'n verwagting, God ons nooit teleurstel. Just looking for my father. And I didn't realize that my father was staring me in the face. En deur die genade van die Here kan ek vir hom uitstaan. And I've walked into this place and I found my God. And I love God so much. And I love Him so much. And it's like having a father right now. And the talk has just been about father. And it hit me in my stomach. And Net om te verstaan dat ons kan wegspring op die plek waar ons baie keer dink ons eers moet kom. everybody must know that if you have love from a father, like my father, my God, my Savior, He's the best father in the world and I love Him. Thank you. En hierdie ervaring en belewenis dat God ons eintlik help om al ons omstandighede te transcendeer. Can I ask you, have you accepted Jesus? Fully. Ek wil vergifnis hê vir al die dinge in die lewe, maar ek het gesoek iets. Ek het gesoek en nou weet ek het. Wat ek gesoek is die Here. The Daniel conference for me was an opportunity to get to know a lot more about myself and a lot more about my beliefs. And I'll definitely be taking back a lot of the lessons I learned here with me back to the UK. Maar vandat ek hier afgeklim het, die Here my begin seën want ek amper uit my skoene uit.